Nyek sing mampu. Cang sing brising masih mampu. Awak sing mampu. Do main-main kene. Taluh maman beli abang-bangan so. Sombong. 24 jam sing mereren. Dang sing medaya tiang mok lo. Tekanin teke ilo klinyar main nage. Ngerebut kibli made mudi itu. Ya dian tiang ngemasin mati, tiang mula misa dia bakal nilihin resna tiang bakal mati. Malu ke pedukuannya. Yang kene paundukannya jalan uning ayang kapin ngi bapak duko. Mau lo ada anak teke mau mirip nawan. Nah. Aduh. Kuangan doman ben kun iki. Yang toleh. Nggih. Nyene mau lo. Ya nemoni jegek dia mulu pantas. Bener nih ngangon soma. Nggih. Di pedok dan cocok. Nggih. Saya cocok ya. Dan sarum plekang andong dari. Ngidang plek dia nganong dari. Saya. Ayo. Lo Sumbasari mirip sing sap lo kenuku dan bener taen ketemu taen mesadu ajang taen kanti mia kan dipekan ben lek tenah lo ke Pak Sidem ngerawas ngelawan bener ke walau kita jani Apa nama benar? Beli dah kata betul. oh beli ya Nah beli. baik Kuda bani. Di kudo aja harga itu bani beli. Ada mesti beli di kuda bani. Maro orang beli ngelekek di kuda bani. kini petekan beli ini ngerawas jani ken Tutat. tadi ken lu ke Sumbasari tutat beli dot kang ngangon Adi Soma ngangon kuranan sing kalajak beteng mut-mut di rumah sing ada lenang kalajak ngitung ni kesugian Itu aku sugiat di kadang bunceng. Lo udah kewah. Kalian nyai bersenglah kudanan. Cang meragat. Bongah rago. apa yang sakit Ya. sakit berkemu itu nih Mana nabi sino kang? Lo udah ngomong pangliu. Apa lu apa? Uno apa? Maklum lah Anda wanita, saya pun juga laki-laki. Apa sih keperluannya? Mengisi kehidupan demi bercinta perangkat tangga ini masih kurangan sing enu. Kalangan geno, bosan mampu dia. Nyek sing mampu. Cang sing brising masih mampu. Awak sing mampu. Do main-main kene. Taluh maman beli abang-bangan so. Sombong. 24 jam sing mereren. Lalu apa kaden? lalu apa Lalu cekcok. Cicik ibu ya. Kaim ngelamen taluh cek-cek. Duh, sempat. Yo. apa tuh lima ada tuh sertifikat tuh Yang lima makanya. Cuma konyangan. Aku bungkus kaca. Sertifikat tanah Adi yang ngumpul kacang dia mau apa? Sertifikat penting sana tuh. penting. Tutat. Yani Nggih. mapan dia luluk. Badut. Edeng mas jadi mulai raja mulai edeng. Orang bunceng. Yang keuangan apa? Mas. Aman keuangan. Itu laku di Jalan Sulawesi. Udah nggak bu? Jalan Sulawesi di Koinor, alih Jalan Sulawesi. Nah dicoba pilih di rumah saya Oh, yang gitu. kuampir. Nih. Makan bayar ada gelbet. Gele-gele. Aman keuangan dibalik. Hah? Keuangan dibalik. Masuk kan. Makan aja. Tutat jani Nggih. edeng yang malu mas-masan itu. Mas-masnya deh tuh. Yang dia nurak ben itu marah tawal-tawal. Oh boleh. Mas tuh, ngapa? Oh Nih. Aduh mas. Ani nyorok romong. tuh mas dagang bakso. Tuh ada kemulak. Tuh dagang bakso nih mas. Kita ngetok lah sepuluh duit. Boleh. Oh. Apa kalkaden? Oh boleh. Kalung. Oh. Cang sing mando mang, cang sing mando. Nih, doyang nih bang. Ini na bang kayaknya. Masa, Kelat. Cengken caranya ngasuk ang.
Pawang sangkal kelat. Gelangnya perawan. Nah, ini nak sip. Gelang. Canda ya panaknya. Mau pejang. Po. Rumahnya panak nih. Tuh, Nen Kece. malu mau ulah-ulah nerimu. Jadi Malu lo mau kenapa? Tuh sertifikat tanah. Sertifikat tanah. Kang etar gaden lo tuh. Lo lah tuh jadi bang bapo Ini mas-mas raja mulai-mulai ada ane. Pinaga penebus. Gelah kagon soma. Jadi jemaah tuh. Dampil tuh jadi kena ngadep kena budang. Lan nganten ngajak beli jani. Roboke hong. Mangkin dumun. Men kayaknya. Yang sing pelih bentiang narke. Beli madan beli wayan buyar. Bener ya kayaknya kan banyak lah dengan raos. Merasa-rasa tiang beli. Sapapan sebuah mekelo. Beli kelawanin tiang kecunduk di peken. Beli. Paunukan tresnan beli ni kapinin tiang. Apa buen beli ngabo mule-mule buka keni. Suk semang tiang beli. Sake wala beli pengnawang. Yan anaknya ngalih anak lo patut kedasarin ben kena. Padut tresna padut sih beli. Kewala aksama yang pesan tiang. Tiang sing ada yang kena tiangnya bakal mesomah pawanin beli. Ada nih mule-mule buka keni. Apa madan mule-mule? Tiang sing presiden bakal nerima beli. Ya diastun tiang lacur dini di pedukuhan. Sakewala tiang sing ulap kapinan arte beranan beli nih. Apaan tiang alih somah? Patut dikedasarin ben tresno. Sih tiang kapining. Ibli mademu dito tetagon tiang ipang beli nawang. Oh jadi nih kini sing lo nerima tresnan beli nih kang ngangon somah ajak ditung kewirian ini. Ini dah. Ya mara monto beli ngeraos kaden lo kang kalah kena beli deh. Ya, Pak. Beli muani ada ini kasar beli bisa, halus beli bisa, melaksana kengken nyak ngelawan sing. Danya lo, danya. Udah namang nak lengah. Beli ampur ayang tiang. Ya dia sun peng lu peng pat beli ngeraos kapinin tiang. Cuta tiang sing sido nerima tresnan beli nih. Ngalih beli anak lo nak lenan beli. Cinta ditolak. Dukun bergerak. Nah, itu pakai double. Boleh jangan Pakai double. Ma. Dengan salah tampi, cutat beli paksida, ngesomah lah ada. Lan Tiang beli jangan. Aduh. Tiang beli mana? Tolong tiang ngomong tolong itu. Tolong itu. Ini merai bang? Niko sira wayan buyar tenan. Inan sugih kocap. Dong ngerawang sugih. Ini jelemu sing lah rasa tuh. Apa mawinan gitu? Yan mondo abad yone wayan buyar kanthi mlai bang anak lo do artin. Yang anapang ajin nak lo. Patuh pemikasnya, patuh pejalannya cara ubah. Nah, mapan pejalan ya cara ubuan, yang sing pejalan ubuan angon mapas ya karsing nyak ngeresep apa? Ini mangkin. Jepang, Bang. Mangkin sampun sandang gelarang koyatnya nan dulu nih guru. Loh, len rasanya lo. Itu kumatat kumitih bergel pemit gunung kawi. Iki hidukuh
si Ladri. Ngideh wan-tuan gitu. Adang iwayan buyar. Lanjut di lo ke Sumasari. Ajak mulai. Bapak